Kolega, dozvolite da njega direktno pitam da mi ponovi zašto je skinuto ime maršala Tita sa te Poljane. Recite zašto... Recite, gospodine Zekanović. Dobro, ja malo slabo čujem. Evo ovako, ponovit ću. Josip Broz Tito je osoba koja je kroz nekoliko desetljeća na jedan totalitarni način vladala i našom domovinom Hrvatskom. Jer ste već rekli neku neistinu. I odgovorna je za... Ne trebam dalje, nemojte mi dalje govoriti. Nemojte. Vi ste već rekli da je... Direktno je odgovorna za pogubljenje desetaka tisuća ljudi u poraću i neposredno nakon rata. Takva osoba... Ja vas prekidam, ako me nećete dozvoliti da govorim, ja ću izaći. Evo sad izvolite, gospodine Ivin, recite. Recite, na osnovu kojih dokumenata ste to zaključili? Na osnovu kojih dokumenata? Evo ovako, dokumenata. Znači, vi kažete da 2500 ljudi u hudoj jami, evo ja sam izdvojio jedan primjer, znači da se to nije dogodilo. Ja pitam vas, nisam ništa rekao, ja pitam vas i vi ste dužni meni odgovoriti. Na osnovu kojih dokumenata ste vi to zaključili? To je pitanje. A recite mi meni, na osnovu kojih dokumenata ste vi zaključili da se to nije dogodilo? Molim? Na osnovu čega vi zaključujete da su kosti koje su izvučene iz hude jame, da su one lažne, da su ti ljudi sami sebe... Koje dokumente ste vi vidjeli da je on to učinio i da to postoji? Na osnovu kojih dokumenta? Jesu li kosti dokumenti? Je li to dovoljno vjerodostojno? Jeste vi ustanovili čije su to kosti? Izvinite, pitam vas. Ja vas pitam, vi ste... Ne, vi ste dužni meni odgovoriti. Nemamo se igrati jer ću izaći iz ovog studija. Vi ste dali, vi ste promijenili čekajte. Pustite samo da odgovori jedan po jedan zato što nećemo ništa čuti. Što vi relativizirate ljudske žrtve, mislim, jednog totalitarističkog režima. Pa pitam ga još ponovo. S jedne strane... A vi tvrdite da u vrijeme komunizma nisu uopće činjeni zločini ili? U prvo vrijeme, odmah nakon rata, da li su to bili zločini ili je to bila osveta, to pravnici neka te kategorije razjasne. A bilo je zločina i poslije. Što je sa svime onim ubojstvima koje je UDBA naručivala? Pa postoje živi ljudi koji su to prepričavali. Čekajte, ja sam živi čovjek. Pa i vi ste živi, ali postoje oni na koje je atentat izvršen, koji su isto bili ovdje u studiju 4. Koji? Recite mi, koji? Emigranti hrvatski i tako. Emigranti? Pa oni nisu živjeli u Jugoslaviji. Dobro, ali su bili gonjeni. Otkud su oni znali? Ja sam bio u Jugoslaviji i bio sam u tom zatvoru. I bio sam čak u institutu kod Tuđmana. Čak i šefa jednog odjela. Kolegice, mislim na ovaj način razgovarati o tome da vi ovdje negirate nešto što je neosporno. A čekajte, koji dokumenti... Nemojte to slušati, ja molim vas da prekinemo. Kao da vam neko negira žrtve holokausta, to su stvari koje su nedopustive. Znači negirati ljudske žrtve koje su neosporno se desile i braniti čovjeka. Objasnite, pokušajte opravdati zločin u hudoj jami. Pokušajte objasniti da taj čovjek, da je veličina tog čovjeka u Kumrovcu prije par dana... Ja vas pitam na osnovu kojih dokumenta vi tvrdite da je huda jama napunjena od komunista. Uzmu internetske tražilice... I ko je sve u toj hudoj jama? Na osnovu kojih dokumenta vi to objašnjavate? Stotine dječjih pletenica. Nemojte, dajte prekinuti. Koja su zazidana živa. Ma nemoj, prekinite. Možete li reći vaše stajalište o Josipu Brozu Titu? Kako ga vi doživljavate i mislite li da je ikakve zločine počinio ili da nije nikada nikakve zločine? Ja ću vam reći... Niste nam odgovorili je li po vašem mišljenju počinio neke zločine? On sigurno nije počinio nikakve zločine. Postoji telegram objavljen, ne samo u mojim tekstovima, gdje Tito telegrafira Trećoj armiji koja na Blajburgu zarobljava, ona zarobljava one ustaše, a ne Englezi, da se mora paziti na propise o zarobljenicima. I to 15. tjedan dana nakon što su ti domobrani ustaše, uglavnom ustaše, ne poštovali primirje zaključeno 9. u Berlinu i general Scott Englezi je rekao vi ne spadate pod zakon.
zakon Ženevskih konvencije, nego ste najobičniji banditi. I sad kako s njima postupati? Kako s njima postupati? Kako je trebalo s njima postupati? Molim? S njima? Je li s njima postupano na pravi način? Na potpuno pravi način. Oni su na Bleiburgu razoružani, o tome imate dokumente, za razliku od ovoga tamo čovjeka, ne znam šta je. Evo, gospodine Zekanović... Čekajte da ja završim. O Bleiburgu imate dokumente da su tamo djeca i žene poslani, rasjerani kućama. U G vagone nije bilo ponovnih vagona. U moj stan je došla jedna gospođa koja je bila na Bleiburgu i mnogo mojih prijatelja sa Bleiburga je došlo. I žene, djece i starci su potjerani. Vojska je razoružana između 30 i 40 tisuća i sa Bleiburga je odvedena na Mariborski stadion. Tamo je bilo i civila, to ne sporite. Ne, više i sa Bleiburga ni jedan civil nije odveden. Ni jedan jedini civil. Nekih totalitarističkih režima kao što je fašizam. S druge strane, mogu negirati i marginalizirati zločine drugih totalitarističkih režima kao što je komunizam. Vi ne dozvoljavate drugačije mišljenje. Čekajte da gospodin Zekanović završi, pa onda vi. Mi vodimo emisiju, pa puštamo jednog sugovornika, pa vas. Evo, izvolite, recite. Jeste li vi bili u toj hudoj jami da su ljudi tamo od žeđi umirali ili od gladi ili ne znam od čega? Jeste vi bili u toj hudoj jami? Da govorite ove detalje iste hude jame. Nisam bio hudoj. Niste bili? Nisam bio. Da za sve događaje trebamo negdje biti da bi utvrdili da su se tako uljudili. A sada da vas pitam. Gospodine Ivan, jeste vi bili na Mjesecu? Pa znate da Mjesec tamo gdje je. Pa ne možete njega puštati. Ne, ja idem. Ako je to emisija da on kaže svoje, to ne dolazi u obzir. Još za kraj samo... Ne može za kraj. Država i svega, oko 100 ih je bilo. Kažete, ali morate dopustiti da neko kaže svoje mišljenje. Pa dobro, jesu ovi koji su bili... Dali smo i vama i gospodinu Zekanoviću. Ali koliko ste vremena dali njebu? Jednako, evo. Vi upadali ste u riječ jedan drugome. Žao mi je što nismo mogli možda malo više imati cirkulaciju u emisiji. Pa sigurno, on je izašao sa svojim što su promijenili ime i traže zvijezdu.